airport jam say ado ai se manung da chang na ba tarage tuga manungi tang share tok jarke ai lage sile sina lage chowa sina gi hand bag sina backpack da toki koi ke the pacific ki je 30 kg hoiba kg yang manung sage I flight se Cathay Pacific Hong Kong high speed there Samu there elephant si T3 ne ai gi chicken to we counter je high star ne gi food court hari chapat ke chawam tama hi na thake je ai jing ang cái Delhi da lewe da McDonald's cái franchise da u da bai tai mai cái cái ni mai cái outlet che this is terminal 3 ki check-in tor ga manung gi da le me ma McDonald's ma sta later paper straw moi yam nei je mai ge straw je plastic weight re paper ge straw hai tar plastic se jikti pura bera karen hai plastic straw se na tre si paper je si paper ne se straw je paper se na yam phai mai se này ham này paper straw cái boarding tàu cái nó get mang là chật đi smile này class khá là gì này extra một security check tàu này mà the flight khơi đi mặc đi tàu để tàu khăn ở bờ flight khơi đi tàu ấy đây là cái thiết rất là gì cái thiết tàu ấy smile extra security check aside from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul.
Hojik Hong Kong da lay hojik katang yobada ngai moingi pung moi sigi da pung kaino da yoba pung taruk ka kaino da yung gi da di pung mari muk tarang ni hai pung aning khai khinai smaina ma take off to gre sisina Hong Kong International Airport Cathay Pacific khoi jik lakwa kaino do slay Hong Kong Airport is now. Ladies and gentlemen, it is a safety requirement that you remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Personal electronic devices may now be switched on. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your belongings. Aside from my soul, there goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. There goes a sight.